tu ilan le chandam tu ipum ta ka fangin ama thu pek zomin wale pale tharau tian mi la chang ka ti sa che Kanau tu tak kenal ruat punya. Yesus Kristus tu elan le chandam puai pom ta ka wangin. Ama tu pek zomin wale pale tharau tian mi la chang ka ti sa che. Kamu semua apa yang nak? Raudu tak zurama. Yesus Kristus ilan le chandam tu ipom ta ka wangin. Ama tu pek zomin wale pale tharau tian mi la chang ka ti sa che. Kanau tu tak semua love yang dia. Yesus Kristus tu ilan le chandam tu ipom ta ka wangin. Ama tu pek zomin pale tharau tian mi la chang ka ti sa che. Kanau tu tak kenal bersama. Yesus Kristus tu ilan le chandam tu ipom ta ka wangin. Ama tu pek zomin pale tharau tian mi la chang ka ti sa che. Now tu tak berusaha ya. Yesus Kristus tu ilan le chandam puai pom ta ka wangin. Ama tu pek zomin wale tharau tian mi la chang ka ti sa che. Kanau tu tak kero ya na. Yesus Kristus tu ilan le chandam puai pom ta ka wangin. Ama tu pek zomin wale tharau tian mi la chang ka ti sa che. Kanau tu tak flan buat fela. Yesus Kristus tu ilan le chandam puai pom ta ka wangin. Ama tu pek zomin wale tharau tian mi la chang ka ti sa che. Now tu tak nak sang zula. Yesus Kristus tu ilan le chandam puai pom ta ka wangin. Ama tu pek zomin wale tharau tian mi la chang ka ti sa che. Yesus Kristus tu ilan le chandam puai pom ta ka wangin. Ama tu pek zomin wale tharau tian mi la chang ka ti sa che. Kanau tu tak Joseph lang tangkuya. Yesus Kristus tu ilan le chandam puai pom ta ka wangin. Ama tu pek zomin wale tharau tian mi la chang ka ti sa che. Now do the next still and go to
Yesu Krista chui lan le chan tam toi pom ta ka wangin ama thu pe zomin pale thang ti ru ta chan ka pom si Nang takkel do saka Yesu Krista chui lan le chan tam toi pom ta ka wangin ama thu pe zomin pale thang ti ru ta chan ka pom si Nang do takyak na ruat sanga Yesu Krista chui lan le chan tam toi pom ta ka wangin ama thu pe zomin pale thang ti ru ta chan ka pom si Kenapa tu tak kenal berdua? Yesus Kristus tu ialah lepas tu ikom tak angin, amat tu penzomin, balik thang tiang lebih lancar bagi setiap. Nang tu tak kenal berdua. Yesus Kristus tu ialah lepas tu ikom tak angin, amat tu penzomin, balik thang tiang lebih lancar bagi setiap. Yesus Kristus tu ialah lepas tu ikom tak angin, amat tu penzomin, balik thang tiang lebih lancar bagi setiap. Kenapa tak kaya melalui bagi Yesus Kristus tu ialah lepas tu ikom tak angin, amat tu penzomin, balik thang tiang lebih lancar bagi setiap. Anang tu tak kenal ruat kui Yesus Kristus tu ialah lepas tu ikom tak angin, amat tu penzomin, balik thang tiang lebih lancar bagi setiap. Yang Yesus Kristus tu ialah lepas tu ikom tak angin, amat tu penzomin, balik thang tiang lebih lancar bagi setiap. Orang apa jin Yesus Kristus tu ialah lepas tu ikom tak angin, amat tu penzomin, balik thang tiang lebih lancar bagi setiap. Yesus Kristus tu ialah lepas tu ikom tak angin, amat tu penzomin, balik thang tiang lebih lancar bagi setiap.
Lalu terkait siang hari Yesus Kristus jalan lecak koi pokok kebangin amat tu penjomin oleh kepala terau tiap mimi ngajak kemati sejak orang amat Yesus Kristus jalan lecak koi pokok kebangin amat tu penjomin oleh kepala terau tiap mimi ngajak kemati sejak Now that the veil of Kibli, Yesus Kristus jalan lecak koi pokok kebangin amat tu penjomin oleh kepala terau tiap mimi ngajak kemati sejak Yesus Kristus jalan lecak koi pokok kebangin amat tu penjomin oleh kepala terau tiap mimi ngajak kemati sejak Yesus Kristus jalan lecak koi pokok kebangin amat tu penjomin oleh kepala terau tiap mimi ngajak kemati sejak Yesus Kristus jalan lecak koi pokok kebangin amat tu penjomin oleh kepala terau tiap mimi ngajak kemati sejak Yesus Kristus jalan lecak koi pokok kebangin amat tu penjomin oleh kepala terau tiap mimi ngajak kemati sejak Kenapa silal berkuali Yesus Kristus jalan lecak koi pokok kebangin amat tu penjomin oleh kepala terau tiap mimi ngajak kemati sejak orang apa tak Yesus Kristus jalan lecak koi pokok kebangin amat tu penjomin oleh kepala terau tiap mimi ngajak kemati sejak Yesus Kristus jalan lecak koi pokok kebangin
ama tu pek zomin ale papalet sanau tiang limi gat kabot bische trong trying dan gunte dan ti nanga pathian mai pu nang u nang man len na te pun suakin elai bona hian ring to baptisma an lo chang le ta I khomai na kan san te wang in lom thu kan se nang man len na puan suwa au bang chen ya ni te no na nang mai lo lat sam the na tu te an don kai suai to ilom ni se ti ka tu ni atan ko kan trong try se ke e baptisma san ko ki ko lo kan ko voi na baptisma san thar te ne na ya kadal pa Yesu Krista ko mai na te pathian kan pa hana me me mangai na te le sarau thian lim ko na kai suai na dom tat te chu dona le chatu an theng lom zero se